Pitanje broj 8. Atinski akropolj, kratka istorija i najvažnije građevine. Antičko svetilište posvećeno grčkoj boginji Atini, zaštitnici grada Atine u samom centru doline Atike. Svetištu se pristupa sa zapada, jedinog mogućeg pristupa preko Bolove kapije, Propila i Miron. Partenon kao pečat stare civilizacije najupečatljiviji. Posvećen Atini, Partenoni. Sagrađen u zamenu za dva ranija hrama, posvećena istoj bogini. Sagrađen od belog penteličkog mermera. Ukrašen skulpturnim kompozicijama sav u razmerama koje proizvode savršenu harmoniju. Bez Perikla ne bi bio Partenon, pa ni samog akropolja, u čijoj je skulpturi ostvaren najviši domet grčke klasične umetnosti, a bez Fidije Periklova epoha ne bi imala ono mesto koje je sa njim dobila u antičkoj grčkoj umetnosti. Akropolis je prema Periklovoj zamisli trebalo tako izgraditi da bude jasan, razumljiv, uzvišen simbol jedinstva svih Grka, okupljenih oko jednog zajedničkog ideala. Erehtheon predstavlja jednu od najveličanstvenijih građevina ionskog stila i gotovo je istovremena sa Partenonom. Remek delom dorskog. Asimetrični plan ovog hrama naveo je neki istoričar na pomisao da hram nikad nije ni završen. Ova građevina posebna ne samo po svom asimetričnom planu, možda nedovršenom, nego i po statuama karijatida koje se na njoj nalaze. Karijatide zapravo predstavljaju ženske statue koje drže krov umesto stubova. To su bile i izuzetne, ali ipak retko upotrebljive varijante ionskog stila. Figure karijatida drže krov bočnog trema na Erehtheionu. Istočno od Partenona nalazi se mali kružni hram iz 27 godina pre nove ere, posvećen Avgustu i Rimu. Hram Atine Nike izgrađen je oko 420. godine pre nove ere, a projektovao ga je i nadgledao arhitekta Kalikrata. Hram nalazi se oltar Afrodite, od kojeg je sačuvan samo jedan deo na najuzvišenijoj tački koja je na istočnoj strani uzvišenja, takođe iskopani u stenovitom tlu, nalazi se temelji oltara Zeusa. Na severnoj strani uzvišenja nalazi se Erehtheon, hram u ionskom stilu posvećen Atini i bogu Poseidonu sa svojim poznatim predvorjem kojim dominiraju karijatide. 8. pitanje, broj 2. Kratka istorija i najvažnije građevine. Utvrđen je grad u mikensko doba, zahvaljujući Periklu. Građevine na Akropolju postale su primer klasične faze grčke umetnosti. Akropolj je stanovito brdo, antičko svetilište, posvećeno grčkoj boginji Atini. Na samom vrhu nalazi se arhitektonski kompleks. Brdo je prvi put utvrđeno zidinama u mikenskom periodu. Mitovi, religiozni festivali, najraniji kultovi su bili vezani za Akropolj. Spomenici i građevine Akropolja su u harmoniji sa svojom prirodnim okruženjem, kombinuju se različiti stilovi antičke grčke arhitekture i umetnosti. Partenon je hram koji dominira Akropoljom, nema oltara na istoku, koji je središte mesto grčkih obreda. Partenon je sagrađen od blistavog mermera, uobličen kao
Aktastilos, u zagradi 8 uglova, neobično širok, pružao je prostran opseg, rađen u dorskom stilu, posvećen Atini Partenos, hram Atine Nikije, sagrađen u jonskom stilu, nalazi se na Akropolju. Erechtheion, drugi veći jonski hram, stoji uz Partenon, umesto stubova krov mu podupiru 6 ženskih figura, predstavljaju koga žene iz Karije, kako bi zauvek nosile teret sramote svoje države. Timpanoni su ostali prazni zbog rada ili zbog nestašice materijala.